Wey'ngane zakwethu ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel lethu eyunqa phambili umkhanyakude TV bafowethu inkulu indaba laphana wey'ngane zakwethu ithinta umcimbi ozoba ngomhla ka-5 laphana kuNovember okumcimbi okuyigcwalisa i-picnic laphana wey'ngane zakwethu umcimbi lo ohlelwe yindlamlenze laphana wey'ngane zakwethu nokubambisana ney'nkampani ezahlukene laphana ey'fana no-Drip nezinye nje iy'nkampani ey'fakile laphana nakanye namaphephandaba nemisakazo laphana wey'ngane zakwethu ukuthi umcimbi upromotheke laphana wey'ngane. Sibonile-ke laphana kunama-activation amaningi laphana wey'ngane zakwethu ukuvula laphana amathuba amanye amaciko angekho laphana wey'ngane zakwethu besupporta ukuthi lo mcimbi ube impumelelo ngoba khumbula ukuthi abaculi abaqashiwe laphana bamaskandi baqashwe ngokwama-followers laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Lo mcimbi futhi uhlanganisa nama-genre ahlukene okungawona umaskandi laphana okuyinto enhle kakhulu esicabanga ukuthi njengoba uxhaswe kanjena yingoba uhlanganisa lokho uhlobo lomuntu laphana wey'ngane zakwethu. Lo mcimbi kuthiwa kuzobe kuqokwe iy'mpahla ezimhlophe laphana wey'ngane zakwethu. UKhuzani usepostile-ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana washo ukuthi sekusele iy'nsuku eziwu-7 kube khona lo mcimbi. Ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngale ndumezulu yomcimbi olindelekile endaweni yasethekwini eKings Park eDurban. Siyi-channel hamba phambili umkhanyakude sithi siyabonga.